Kaj pa dol, še kaj še djel? Ja, pal dol, naredil 10 metrov, se dvignil na zadnje noge, gor in se zvrnil po tleh in gotovo. Znaš kaj je rekel, makaj lih tam je mnogo. 9-3, Darko. Ja? Bravo. In žleb, mi pa smo 5 metrov. Dajte mu vzeti kri, veš? Primite malo. Samo to. Ima že plavo roko. Držimo križe, a naprej se nazaj, samo ko obrga, da se vidi. Čakaj, ćeš nužiti uni za žagar? Za pile. Bum! Ja, pa je bil niže? Ja. Oga bil. Ne pile. Ne, mi je stal res odlično. Je pa še do mene, me je videl, se ostavil in me čel gledati. Pjato ti je stal? Ja, na pjato. Jaz bi tega storil let dol. Ja, ma jaz, ki smo šli dol štantat, sem se zmenil z Darkotom, se rekel, Darko, imaš so opremo? Rekel, ja. Ben, se rekel, bomo vlekli Marjasce ven. Se rekel, Darko, ali ne? Ja. Ne. Šaj, čakaj. Jaz ti dovolj, da posili prijatelj. Šaj, lep je. Taka, tudi čuk je šel po boku, veš pa, ga ni videl, ki je visoko, ne? Jaz mu kažem, da... Ja, mi je kazal, Walter. Prihaja dol. Sve prav. Ja, na koči, veš kaj treba reči, samo še prešiče na trugozdu. Bo prišel drugi Marjasov. Svinja važno, da napada. Za Marjasa kdaj bolje kore? Marjasa zdrži svinja. Če svinja te zvalina, boš letjal te. Vema kaj, Edi, ćemo ga peljati gor. Ne, postavi ga na noge tam. Svinja drži. Marjasa zdrži svinja. Ja, tako je. Kamenjeli, kaj pa oni valih plasot. Ni bilo več tako plasot nutri, ki je bil oni Marjasa tu ni valih. Zapomnite se, da svinja išče Marjasa, ne Marjasa svinja. Jamo zdaj, je buk. Konj ima. Poleti so na raze. Ima 130 kg Vinko. Kaj? Ima 130 kg. Pa ne bomo šli mi eno malo pumpati, kaj? Marjasa drži svinja. Ma kaj neka govori. Svinja se drži kamar je Marjasa. Ja, točno tako. Spet ta tja je ostati. Kaj? Tako žene rečijo može, da ne za se goni to kuli. Mi možni smo doma, pridni. Ste verovali, valja pod hišami te uglemi so brbali? Tu ne moraš verovati. Valja oni pod hiše. Ma kaj niso vsako leto tako? Lani pa je bilo kriv, lani pod hiša od glema je pršel brat od špera. Ma ima čekano, Darko ima lepe pizno. Jema! Ja, jeva. Niti 100 metrov.